Yes, ndagusuje nguhaye ikaze n'amakuru agezweho aka kanya turi ku itariki 15 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka wa 2026. Ibintu bisa naho bitoroshye cyane. Ni inkuru nkuzaniye z'amakuru akomeye cyane ari kuvuga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubu tuvugana tugiye kwinjira mu mujyi wa Baraka uherereye muri teritwari ya Karehe neza muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana rero ibintu ntago byoroshye na gatoya. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo aba bose bananiwe kwa barwana ku buzima bw'abazungu b'Abacanshuro. Bivugwa neza ko ari abanyarumaniya bari barazanywe muri uru rugamba. Ubu tuvugana abagera kuri 7. Amakuru avuga neza ko bamaze gucakirirwa muri uyu mujyi wa Baraka mu nkengero. Ubwo intare za Sarambwe zari ziri muri operation zikomeye cyane zo gukura mu nzira amadefense ndetse n'amabariyeri akomeye cyane igisirikare cya leta ya Congo. Abawazarendo ndetse na FDLR aba bose bari bafatikanyije kugenda bafunga imwe mu mihanda ikoreshwa n'abagenzi yinjira muri uyu mujyi wa Baraka, ndetse bisa naho uyu mujyi wamaze kugerwa amajanjana 23 ishaka kuwigarurira, ndetse bimwe mu bice by'ingenzi byerekeza muri uyu mujyi bifitwe n'izi ntare za Sarambwe ndetse n'amadubu. Ubu tuvugana rero hari hatahiwe abacanshuro basanze bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bikomeye cyane, yaba indege zo mu bwoko bwa kajugujugu ndetse n'indege zo mu bwoko bwa drones. Ubu rero tuvugana abacanshuro bagera kuri 7 bamaze gufatwa ku ikubitiro, 3 bahise bapfa bitewe nuko habanje kuba imirwano ikomeye cyane. Ndaje nkubwire uko MA23 ibikoze nyuma yuko yari yamaze gukora ibitendo bikomeye cyane ahitwa Numbi, Shangi, Ziraro ndetse na Cyambo. Ubu tuvugana yongeye kwereka aba bacanshuro ko amazi atakiri yandi, nta mikino na mito ihari. Za Sarambwe ziri mu ngamba cyane, ibintu bisa naho bitoroshye. Ndakubwira nanone ko igisirikare cy'u Burundi gisa naho cyamaze kwiramanta kivuga neza ko uru rugamba rusa naho hari urwo gucuruza ingabo z'u Burundi ndetse zikazashirira muri uru rugamba. Ibi bigenze bite se ko ingabo z'u Burundi zagiye zoherezwa? Bamwe bavuga neza ko zaje muri uru rugamba zitabishaka bitewe n'igitutu gikomeye cyane cya perezida w'iki gihugu. Ibi byose ndabikubwira, uraza gusobanukirwa byinshi cyane mu biri kubera mu bice 23 yeruka kwigarurira, ubwo ni za Poezero ndetse n'ahandi herekera muri bice bya Minembwe ndetse n'ibice bya Mikenke. Ndakubwira kandi ibyabereye ku musozi wa Biragiza, ndetse umusozi wa Biragiza umwe mu misozi yari ifitwe n'igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo, ahasanzwe habarizwa amafamu manini cyane magari ya Generali Tanguforo wo mu gisirikare cya leta ya Congo. Ibi byose ntabwo MA23 yagombaga kugenda itabifashe, ndetse ubu tuvugana ikinshasa amatelefone n'ibyombo birimo biracicikana bibaza uko biribuze kugenda. Reka twinjirane muri izi nkuru, duhere ku nkuru ikomeye cyane y'abanyarumaniya b'abacanshuro. Aba bazungu bivugwa neza ko bari muri operation zikomeye cyane zisanzwe zikorwa nabo, ibijyanye no gukorodona aho drone ziza kugurukira ndetse naho ziza kugwa naho ziza guhagurukira, target byose bagenda babishyira ku mirongo. Nyirango murabizi aba bacanshuro ikinini bafashe igisirikare cya leta ya Congo no kubafasha mu bijyanye na communication ndetse n'ibijyanye no gukoresha urugamba mu by'ikirere. Aba ntabwo bakunda kugaragara ku mirongo y'imbere barasa ndetse bahanganye n'umwanzi, nabo gukoresha ibikoresho by'itumanaho harimo izi drone ndetse n'ibindi. Ariko ubu ibyabayeho hariya mu nkengero z'umujyi wa Baraka bisa naho ari ibintu bibi cyane. Ubu tuvugana aba bacanshuro bongeye gucucumwa nk'uko bigenda bitangazwa. Igisirikare cya leta ya Congo cyongeye gutangaza izi nkuru nyuma yuko abasirikare babo bongeye kuvuga neza ko batunguriwe mu nkengero z'umujyi wa Baraka uherereye hano muri teritwari ya Karehe, kuko imirwano yahabereye isa naho hari imirwano itari isanzwe. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'Abarundi ntabwo bashoboye gukavaringa aba bacanshuro, mu by'ukuri batari bafite ibikoresho bishobora kubafasha guhangana n'iki gisirikare cya MA23 ndetse na kwirwanaho basaga n'abariye karungu. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba avuga neza ko abasirikare b'abacanshuro basanzwe bakoresha ibikoresho by'itumanaho ndetse bagakoresha na kajugujugu n'ibindi bikoresha ikirere batunguwe, nyamara abari bagomba kubakavaringa baza kwirukanka nyuma y'umuvuduko bari babonye iki gisirikare cya MA23 kinjiranye muri ibi bice.
ubu tuvugana abarenga barindwi amakuru aremeza neza ko bamaze gucakirwa ariko batatu bo bahise bapfa nyuma y'imirwano yahabereye bagerageza kwirwanaho bakoresheje zimwe mu mbunda ntoya nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Igisirikare cya leta ya Congo ubu tuvugana cyakiriye inkuru mbi cyane yemeza neza ko aba bacanshuro bagifashaga mu bijyanye n'urugamba abenshi bamaze kuba bava muri uru rugamba nyuma y'uko bagenzi babo bamaze kwicwa ndetse abandi bagafatwa mpiri mu bice twavuga neza ko ari ibice bisanzwe bikontororwa n'iki gisirikare cya leta ya Congo, ariko kandi MA23 ikaba yabagabyeho ibitero kugira ngo igerageze kwinjira muri uyu mujyi wa Baraka. Ubu tuvugana rero ni agahinda gakomeye cyane, bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi inama ya nyuma yaherukaga kugira perezida Kisekedi inshuti ye magara nk'uko amwita best friend we, ubu isa nayo itongeye gukora, dore ko Kisekedi yari yabwiwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi ko agiye kumuha indi bato y'abasirikare imufasha kurinda umujyi wa Baraka kugira ngo ibitero byose by'igisirikare cya MA23 bigeragezwa kugabwa muri ibice bibe byaburizwamo. Nyamara ntabwo byagezweho, bisa naho ibi byose byabaye imfabusa, ahubwo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo baza kwisanga batunguye ibyatumye birukanka amasigamana hadasigaye abarundi, maze abacanshuro basigara ari bonyine, aho bahise bazengurukwa batangira kuraswaho rufaya bamanika amaboko. Nyuma y'uko bamanitse amaboko ariko batatu muri bo bagerageje kurwana nibo bahise basiga ubuzima kuko barashwa amasasu byihuse cyane, nyuma y'uko bari bagerageje kurwana na MA23 mu gihe bagenzi babo bari bamaze kumanika amaboko. Abangaba rero barafitwe kugeza kuri ubu ngubu n'iki gisirikare cy'intare za Sarambwe, aho benshi basobanura neza ko urugamba aho rugeze ubu igisirikare cya leta ya Congo cyari gikwiye kwemera kigahumira kumara kikemera urwaje, kuko kurutsinda bisa naho bidashoboka. Abacanshuro babafashaga mu bijyanye no gukoresha ikirere abenshi nyuma y'uko iki gitero gikozwe ndetse gitunguranye bakabona imbaraga zakoreshejwe na MA23, dore ko n'abatari bagezweho bigiriye inama ikomeye cyane yo kuza kurekura bimwe mu bice nk'uko bitangazwa. Abacanshuro basa naho batakiri muri iyi mirwano, bamaze kwikuramo ndetse bitasubirwaho. Ubu tuvugana igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gisa naho kiri kurwana n'umutima ndetse bisa naho kiri kugerageza gukavaringa ibice byamaze kwamburwa n'igisirikare cya MA23, ariko bisa naho biri kugorana. Ubu tuvugana rero umujyi wa Baraka usa naho usigaye aba basirikare bawufashaga gukontororera ikirere ndetse no kugurutsa amadrone batakirimo, dore ko abenshi ubu tuvugana bahise banahunga nyuma y'uko bagenzi babo bari bamaze gucakirwa. Nyuma y'uko kandi ibi byose bibaye, MA23 yari imaze gukora ibitendo ahitwa Numbi, ahitwa Ziraro, ubwo abasirikare b'igisirikare cy'abarundi bafataga umwanzuro wo kwirukanka amasigamana bakarekura ibice by'imisozi ikomeye cyane isanzwe iriho amafamu y'inka z'umujenerali ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Congo, General Tanguforo, ndetse ahangaha ku musozi wa Birangiza, ndetse uyu ni umwe mu misozi, uyu wa Biragiza, umwe mu misozi yabereyeho imirwano yaje gutuma abasirikare b'abarundi bongera gufata umwanzuro wo kwikura muri iyi mirwano. Nakubwiraga ibijyanye n'imitego MA23 yagiye kugaragara itega iki gisirikare bahanganye mu rugamba, ubwo ni igisirikare cya leta ya Congo ariko kandi n'abarundi muri rusange. Nakubwiye ibyabereye ikibumba hashize umwaka hafi n'amezi 2 cyangwa 3, MA23 ubwo yari mu nkundura ikomeye cyane, ubwo yarwanaga n'izi ngabo abarundi nibwo bari bakigera kuri iki kibuga cy'imirwano hariya za Kibumba muri Kivu y'Amajyaruguru, ibice bitandukanye hariya bivugwa neza ko za Petit Masisi n'ibindi bice bitandukanye za Nturo. Imirwano yose yahaberaga abarundi bahuraga n'uruva gusenya, ariko ibyabereye Kibumba ubwo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo bari muri operasiyo ikomeye cyane yo gushakira inzira bagenzi babo. Abarenga 80 basanzwe bacitse imitwe bisanze mu mitego ikomeye cyane ya MA23 bari ahameze nko mu Gikuyu. Ibi bisa naho byisubiyemo neza mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Aha niho hari kubera igisa naho hari imirwano ikomeye cyane, ingabo z'abarundi zongeye gupfa nk'uko bitangazwa. Bamwe baravuga ko arambushi izi ngabo zaguyemo, abandi bati ni imitego. Urumva byagenze gute? Ubu tuvugana ingabo z'abarundi zaje kwisanga ziguye mu cyo twakwita umutego, ariko kandi nambushi yari yateze
byitezwe, ariko kandi aba basirikare b'abarundi bacagari hamaze gutegwa bimeze nk'ibiturika, amagrenade ndetse n'ibindi birokete bivugwa neza ko byari byatabwe aho abasirikare bari bunyure. MA23 yari yamaze gukurura igisa naho hari inkuru z'uko uyu musirikare uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi bari bamaze gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwirukana MA23 mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Iyi operasiyo igitangira, abari bayitangije bose bahise bahasiga ubuzima ndetse bari batezwe ambushi ikomeye cyane, aho n'abageragezaga kuza gufata mayiti, ubwo ndavuga iyi mirambo y'abasirikare bari bamaze kugwa muri iyi ambushi bahuraga n'uruva gusenya, bisa nkaho MA23 itari yigeze iva hafi aho yakomeje kubasheringaho ndetse no kubavunderezaho ibiturika biremereye cyane. Ubu tuvugana n'amarira menshi cyane, benshi baravuga neza ko MA23 yongeye gukora ikimeze nka operasiyo kubakubitisha inkuba, baje kwisanga baguye muri iyi mitego nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza ko kiri gutsindwa urugamba mu buryo bw'amaherere, aho bavuga ko bakomeze kugenda bamera nkaho bagambaniwe, nyamara birengagiza neza ko bamwe mu bakuriye ubutasi bwabo bamaze gucakirwa ndetse aribo bari kugenda bamenamwe mu mabanga yakoreshwaga n'iki gisirikare. Ubu tuvugana rero haravugwa ikimeze nka bombori hariya ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi na n'ubu igisirikare ntago aragisobanura ngo agikomveka cyemeza uburyo ingabo zabo zirimo zirashirira kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Congo, nyamara akomeza gushimangira neza ko ari ugufasha umuturanyi mu gihe bo babona ko ari ugukunda umuturanyi ukaruta uko wikunda. Abarundi baravuga ko igisirikare cya leta ya Congo kimenyereye intambara kizihoramo kugeza na n'ubu. Iki gihugu cy'u Burundi bakibaza uko taye muri iyi ntambara isa nayo idateze kurangira, aho abarundi bakomeje kugenda basiga ubuzima ari benshi cyane. Ibi rero bikagenda bisobanura ko igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'u Burundi hakomeje kugenda hazamo ibibazo bikomeye cyane, aho abarundi bifuza neza ko ingabo zabo zava muri iyi mirwano, nyamara perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ukomeje kwivugira neza ko Kisekedi ari best friend we atamutererana, bagakomeza kugenda bakorana. Rero izi ngabo z'u Burundi ziraza kurikoroza, kuko bamwe baravuga neza ko ibi byose biri kugenda bitakariza perezida w'igihugu cy'u Burundi amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ari gutegurwa kuri ubu butaka. Ubu tuvugana umusozi wa Biragiza usa n'ubereyeho ibitangaza, ahitwa Ziraro ndetse n'ahitwa Rumbishi, aha hose hongeye kumvikana amasasu menshi cyane, bisa naho MA23 yari yamaze kuzenguruka uyu musozi, nuko abarundi basigirwa akayira gatoya banyuragamo ariko biciwemo nk'uko byamaze kugaragara. Iyi nkuru ndayikubwira, ariko ni inkuru iciye umugongo abari Igitega ndetse na Bujumbura. Kinshasa reka sinakubwira, uyu generali Tanguforo asa naho yamaze kwiyakira ko uyu musozi wamaze kubohozwa n'intare za Sarambwe. Urugendo rutari rworoshye, imodoka zisa naho zitari kuzamuka uyu musozi ndetse bitewe n'ubuhaname naho ingabo zashakaga kunyura, ibyaje gutuma hagaragara amashusho matoya abasirikare b'intare za Sarambwe ndetse n'abaturage baje gutanga umusada mu gusunika izi modoka aho zari zafatiwe n'imikuku kugira ngo baze kuba bagaragaza neza ko bahigaruriye. Ubu harabyinirwa intsinzi ku buryo bukomeye cyane. Ndakubwira neza ko kandi ahitwa Cyambombo ubu tuvugana ibihabereye naho bisa naho ari ibintu bidasanzwe, gusa ibi byose biri gukorwa n'igisirikare cya M23 gisa naho cyamaze guhaguruka ndetse gihagurukira urugamba. Benshi barahazi hitwa Biragiza. Ubu tuvugana hari ibirindiro bikomeye cyane, ibirindiro by'igisirikare cya leta ya Congo, ibirindiro by'abarundi, ibirindiro bya Wazalendo, umusozi mugari munini cyane ugaragara nkaho ari umusozi waba strategique mu bijyanye n'urugamba, umusozi uriho ubwatsi, buriho inka nyinshi cyane ndetse n'abaturage bamwe bahatuye. Ibintu byagaragaje neza ko igisirikare cy'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo bari barakoze uburyo busa naho ari uburyo budasanzwe bwo kuza kwigarurira ndetse bagashyira defense zikomeye cyane kuri uyu musozi, kuko no kuhageza ibibafasha byaboroheraga, kuko uyu musozi bitewe n'uko uherereyeho igice kinini cyane kiriho ifamu y'umujenerali ukomeye cyane Tanguforo ubarizwa mu gisirikare cya leta ya Congo, ndetse uyu akagira n'ikipe y'umupira w'amaguru. Uyu kandi arazwi
cyane nk'uko bigenda bigarukwaho. Uyu rero ntabwo ubu tuvugana ibi bice yakongera no kubikontorora ndetse no kubitekereza kuko byamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Uyu musozi ni umwe mu misozi yari ingenzi cyane MA23 yakoze ibishoboka byose ngo ibashe kuyigarurira. Ubu tuvugana uyu musozi wa Biragiza wamaze kwigarurirwa. Abasore n'inkumi ba MA23 bahagaragaye nyuma y'urugendo bavuga neza ko rutari rworoshye. Amasasu yari menshi cyane, bazamuka ibirometero byinshi cyane kugira ngo baze kugera kuri top y'uyu musozi, aho bagaragaye bishimye cyane ndetse benshi bibaza uko uyu musozi waje kugotwa kugeza ubwo ingabo z'Abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse na wazarendo baza kuhava, dore ko hanagaragaye bimwe mu bice by'intwaro z'Abarundi zabashije kuhasigara. N'imirwano itari yoroshye mu by'ukuri, dore ko byafashe iki gisirikare cya MA23 hafi amasaha 6 y'imirwano nta guhagarara, ariko kandi amasaha hafi 2 isaha n'iminota 50 abasore n'inkumi bazamuka uyu musozi ushinze cyane nyuma y'uko bari bamaze kugeza imodoka aho zigomba kugarukira. Aha rero niho hagomeje kugenda havugira amakompora n'amasasu aremereye cyane, biza kurangira nyine igisirikare cya leta ya Congo kibashije guta urugamba n'Abarundi barahunga. Ibi rero byahise bihereza MA23 amahirwe akomeye cyane yo kongera gufata ibice nka Numbi, Rumbishi, Shangi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka Ziraro ndetse n'ahitwa Cyandombo. Ubu tuvugana Cyambombo rereho hamaze no kugaragara defense zikomeye cyane za MA23 ahitwa Ziraro hose inzira zamaze kugaragara. Abashaka kwerekeza hirya za Bukavu, dore ko uyu muhanda ushobora kugera Bukavu, ndetse n'abari mu bice bya Numbi bashaka kuba berekeza mu bice bitandukanye, aba bose bari kongera kugenda. Bisa naho intare za Sarambwe zongeye kuhashyira ubuzima. Amamodoka aragaragara nubwo atari menshi, yiganjemo akoreshwa n'iki gisirikare cya MA23 ndetse n'abayobozi b'uyu mutwe nk'uko byagaragaye, ndetse na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agaragaza neza ko yagiriye urugendo ahangaha muri ibi bice, umutekano wakajijwe cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo n'Abarundi babarizwaga kuri uyu musozi, amakuru aragaragaza neza ko abenshi bamaze guhungira iyo za Uvira, ndetse ubwo nyine nabashije kurokoka kuko abenshi baguye kuri uyu musozi. Kwirukanka amasigamana, gutsindwa no kwamburwa ibice by'ingenzi nibyo biri kuranga izi ngabo z'Abarundi. Ibi biraza kugenda bigera i Kinshasa na Bujumbura ndetse na Gitega, ahatangirwa amabwiriza ya nyuma y'ibyo izi ngabo zigomba gukora ku rugamba. Ubu tuvugana hakomeje kugaragara ibisa naho ari urwokotsi rw'ibibombe biremereye cyane bikomeje kugaragara aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bahungiwe. Bivugwa neza ko MA23 iri kubakurikiza amakompura aremereye cyane. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari impuruza. Imodoka ziriho imbunda hejuru za MA23 zirimo zirasheringa urufaya, bisa naho ari uguhabya umwanzi nta mbabazi. Uyu musozi kandi biravugwa neza ko ari umwe mu misozi MA23 yari imaze igihe ishaka kwigarurira byaragoranye bitewe n'ibirindiro by'ingabo zihari. Ubu tuvugana byarangiye uyu musozi wa Biragiza ubaye Tombe ndetse Rumbishi, Numbi, Shangi, Ziraro ndetse na Cyambombo, aha hose hamaze kwigarurirwa. Ni ukuvuga ko ubu tuvugana General Tanguforo ubu tuvugana ntabwo yakongera kumbonera inzira ndetse no kumenyera muri ibi bice. Aha yari yarahagize ibirindiro bye igice kinini cyane cyahigaruriwe, hari ifamu ibarizwamo amatungo ye ndetse haragizwe ibirindiro bikomeye cyane no hejuru y'uyu musozi n'ahantu hanini cyane. Bigaragara neza ko hari uburyo buri strategique mu bijyanye no kuharwanyira, ariko bije kurangira intare za Sarambwe zihakubitiye umwanzi. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana ibindi bitendo bikomeje kubera mu bice bikikije ahangaha, nubwo bisa naho MA23 yamaze kwigarurira abo bari bahanganye mu rugamba. Abenshi bamaze guhunga, ariko kandi bari kugerageza kugaba udutero shuma turi gutuma humvikana andi masasu menshi cyane. Gusa umusozi wo wabaze kuba Tombe.
ubu tuvugana hamaze kuba igitangaza gikomeye cyane mu mujyi wa Goma nyuma y'uko hamaze iminsi hatangazwa n'imiryango ishinzwe uburenganzira bwa muntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro bavuga neza ko ku butaka bwa Congo mu mujyi wa Goma hamaze kwinjiramo abasirikare ba FDLR bo mu mutwe udasanzwe ndetse bamazemo iminsi, ndetse bivugwa neza ko hatangiye gucengera abandi basirikare ba FDLR ndetse nabo bakorana nyine b'igisirikare cya leta ya Congo kugira ngo uyu mujyi wa Goma babe batangira propaganda zo kuwisubiza ndetse babone uko bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi byose byamaze kujya hanze, ariko ikibaye nonaha ni ikintu gisa naho gitunguye benshi cyane. Byamaze kumenyekana abari barageze muri uyu mujyi wa Goma bose basa naho baje gutata ndetse no kuneka Amakuru, baracengeye cyane baturutse muri parike ya Virunga ndetse no mu bindi bice. Aba ni abanya FDLR, aba bose bamaze gufatwa, bacakiwe, bashobora no kuza kurasirwa mu ruhame nk'uko biri kugenda bitangazwa. N'amakuru yihutirwa cyane asobanura neza ko umutwe wa MA23 by'umwihariko ubutasi bukomeye bwawo ndetse n'ingabo zidasanzwe zahise zikora fuyi ndetse gucakaza ku buryo bukomeye cyane umujyi wa Goma, waraye muri quartier runaka adasanzwe ahasanzwe ndetse bisa naho ari ibarura ridasanzwe. Iri niryo ryabashije gutuma abaturage bafasha uyu mutwe wa MA23 kuvumbura abamaze kwinjirira ibi bice, ndetse ku buryo benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Congo ndetse na FDLR imigambi yabo yamaze kugenda iburizwamo, ku buryo benshi bavuga neza ko ubu tuvugana abarenga 65 bamaze gufatwa, ndetse aba bafashwe kandi biganjemo mu mutwe wa FDLR wo mu itsinda ridasanzwe ry'ingabo bivugwa neza ko ari ryo riri gufatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru arasobanura neza ko aba barenga 60 bafashwe bahise bajyanwa za Rumangabo, ndetse abandi bajyanwa aho MA23 ifite aho ikorera iperereza, ku buryo benshi bemeza neza ko aba MA23 ishobora kuza kubereka itangazamakuru cyangwa se igakomeza kubikora nk'uko imaze iminsi bikora. Aba bagomba guhita bicwa n'ibyo abaturage bari kuvuga ndetse n'ibyo bari kugaragaza nk'ahari igitekerezo cyabo, ariko benshi mu baturage bakomeje kuvuga neza ko uyu mutwe wa FDLR usa naho utaboroheye muri iyi minsi, ugomeje kugenda ugaragaza ibitero shuma ariko bitagira icyo bihungabanya biturutse muri parike ya Virunga. Nyuma y'uko rero hamaze kuvumburwa amakuru ko umutwe wa FDLR ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo bamaze kugeza ingabo zabo zamaze gucengera mu mujyi wa Goma, ibi byatumye MA23 iza gufata uyu mwanzuro ukomeye cyane wo guhita ikora fuyi ndetse ikontorora cyane ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana bacakiwe, hari n'abafashwe bo mu gisirikare cya leta ya Congo, abakorera urwego rw'igihugu rw'ubutasi bwa Congo. Aba bose bafatiwe mu mujyi wa Goma. MA23 yaje kumenya neza ko yari yarindiriwe, ariko kuri ubu uyu mwanzi ndetse n'umugambanyi nta niyo nka igomba gusigara muri uyu mujyi. Bivugwa neza ko abaturage bari kugira uruhare rukomeye cyane mu gutanga amakuru yabo badasanzwe babona cyangwa bamenyereye muri uyu mujyi, kugira ngo aribo baherwaho bakorwaho iperereza. Ibi nibyo byatanze umusaruro. Kugeza ubu abafashwe ni benshi kandi bose baremera ibyo bashinjwa bigamije kugerageza guhitana abayobozi b'uyu mutwe wa MA23, kugerageza guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no kugambana no gukora igisa nkaho ari ukwinjirira urwego. Bivugwa neza ko aba bose kandi biganjemo abo muri FDLR ngo umugambi wabo wari ukwegera u Rwanda ndetse bagakomeza kugenda bacengera igisirikare cya leta ya Congo, kandi nacyo gikorana na FDLR umunsi ku munsi. Benshi bavuga neza ko FDLR ku munsi w'ejo yamaze gufata umwanzuro yandikira leta zunze ubumwe za Amerika iyibwira neza ko ibiganiro n'inama zose zabaye bigamije amahoro ko yo itazashyira intwaro hasi. Benshi bashimangira neza ko ibi ngibi uyu mutwe wa FDLR wabivuganye na perezida w'igihugu cya leta ya Congo kugira ngo baze kunoza uyu mugambi bahuriyemo wo gushinga umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Mu by'ukuri wakomeje kugenda ugaragaza ingengabitekerezo. Ubu tuvugana rero harumvikana ibisa naho ari ibidasanzwe muri uyu mujyi wa Goma.
Goma aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na FDLR akabo kashobotse nyuma yo gucakirwa. Biravugwa neza ko abafashwe bose barimo baratanga amakuru y'uko bakora n'abo bakorana ibyo bapangaga byose. Ibi bikaza korohereza MA23 no kuba yafata abasigaye muri uyu mujyi nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi igisirikare cya leta ya Congo kibikoze nyuma y'uko kibonye ko ibitero bitandukanye byagiye bigeragezwa, yaba ibikoresheje drone bitari kugera ku ntego bitewe n'ubwirinzi bw'ikirere bw'umutwe wa MA23 bwamaze gushyirwa mu kirere cy'umujyi wa Goma. Ubu kuharasa bikaba bisa naho bigoye cyane, noneho kuba wagera muri quartier zisanzwe zituyemo bamwe mu bayobozi ba MA23 ndetse n'abandi banyacyubahiro n'abaherwe bo muri ya mujyi Goma bikaba nabyo bigoye kurushaho. Niyo mpamvu igisirikare cya leta ya Congo kigiriye iyi nama yo kuba cyafata abangaba bamwe bavugwaho kuba ari abagambanyi nk'uko bafatwa na MA23 ariko bakaba abakozi bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, by'umwihariko abasirikare bo mu itsinda ridasanzwe rya FDLR. Bivugwa neza ko batandukanye n'abahibukure, ndetse abangaba bakaba ari bo ngo bari bamaze gukora operasiyo zose. Nk'uko bigaragara rero intego zabo zashoboraga kugerwaho nuko MA23 yakomeje kuryamira amajanja igaragaza bimwe mu bimenyetso, nuko imiryango imwe n'imwe harimo na UN yaje kubyemeza ivuga neza ko hari abasirikare ba FDLR bamaze kwigaba ndetse bamaze gucengera muri uyu mujyi wa Goma. Ibyatumye MA23 mu makuru yari ifite Ihita y'improvinga binyuze mu butasi ku buryo bukomeye cyane, ikaba yamaze gucakira abarenga 60. Bivugwa neza ko aba bose bashobora no kuza kwicwa. Ibintu bamwe bavuga neza ko bari bakwiye kwicirwa mu ruhame kugira ngo bize gutanga isomo kuri buri wese ugerageza gucengera ndetse no kuza gukora ibikorwa by'ubutasi muri uyu mujyi wa Goma. Naho ari ubwira kabiri Bujumbura na Gitega kugeza kuri ubu ngubu General Prime Niyonga basa naho yaburiwe irengero, ariko ibi byose bisa nkaho biri kugenda byegekwa kuri General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye nyiricyubahiro ukomeje kugenda akiyaringa icyo ari cyo cyose kigerageza kumwitambika mu mugambi we wo kohereza abasirikare ku butaka bwa Congo, ndetse n'abashaka kumwitambika mu mugambi we wo kongera kuyobora iki gihugu. Ubu tuvugana bamwe baravuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ibi ashobora kuba yabikoze mu rwego rwo kwikiza, ariko akaza kubyegeka kuri Tabara n'abandi batavuga rumwe na leta y'u Burundi, kuko bisa naho bigaragara neza ko iki gisirikare cy'u Burundi nta waturuka muri Tabara ngo abashe kugera asanzwe haba cyangwa se ngo agabe igitero ku mugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo. Ibintu bitaza korohera, biravugwa neza ko ashobora kuba yanyurujwe, ndetse bamwe bavuga neza ko ibi byakozwe na operasiyo y'itsinda ry'abasirikare bivugwa neza ko bateguwe na General Neva utegetse iki gihugu cy'u Burundi, ikomeje kugenda agerageza kwikiza abagaragara nkaho bashaka kumwitambika mu migambi ye. Ubu tuvugana igikuba cyacitse, bamwe baraperereza bagashaka kumenya amakuru. Ese koko Prime Niyonga baherereye he? Ese koko yashatse gukora kudeta bimukoraho? Ese ko hari n'abavuga neza ko ashobora kuba atakiri kuri ubu butaka? Bamwe bakavuga ko afungiwe ahantu habi cyane. Ibi byose turakomeza kubikurikirana, gusa n'inkuru zigezweho, ariko kandi reka twigarukire ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Congo, twigire muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Masisi. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana imiborogo ikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi ntabwo bari kugaragara muri ibi bice, gusa igisirikare cya leta ya Congo FARDC bari gufatikanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bakaza kugaba ibitero bikomeye ku biniriro bya MA23 byaje gutuma izi ngabo za leta ya Congo ziza kuhatakariza bamwe mu basirikare benshi bakomeye cyane. Na masasu menshi yumvikanye MA23 yongera gukoresha ibiturika bya Katiusha, ku buryo benshi bemeza neza ko aho urugamba rugeze ubu ngubu igisirikare cya leta ya Congo gikwiye kuruvamo kikaba cyafata umwanzuro wo kwirinda kwa advancinga muri ibice, kuko bisa naho MA23 ibirimo neza ndetse irimo irakubita itababariye. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari ibiturika biremereye cyane muri Masisi, ariko n'ingabo za leta ya Congo ndetse n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR bamaze kurekura ibirindiro byabo bahunze, bari kugenda barasa mu kirere, bisa naho ari uguteza umutekano muke, ariko bitari buze kugira icyo bihinduraho. MA23 ikomeje guhagarara mu birindiro neza kugeza ubwo yongeye gufata
bamwe bafatwa nk'abagambanyi hano mu mujyi wa Goma ndetse baza kugenda batangira gushyirwa aho bakwiye gushyirwa. Ni nyuma y'uko MA23 binyuze mu butasi bwayo yongeye gukora icyo twakwita nka fuyi check up ikomeye cyane, yongera kuvumbura abashaka guhungabanya umutekano muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bivugwa neza ko bakorana bya hafi na leta ya Kinshasa. Abangaba rero ibyababayeho bisa naho ari agahomamunwa, bongeye gucakirwa muri uyu mujyi bataragira ku ntego zabo. Benshi bongera kwemeza neza ko MA23 iryamiye amajanja kurusha na mbere. Tuvugana mu mujyi wa Baraka hasa naho hari kuba igisa naho hari ugukubura. MA23 yamaze gufata igice kinini cyane cy'uyu mujyi, ahubwo irimo irarwana no kumaramo aba FDLR bakomeje kugenda bumvikana bakora ibikorwa bitandukanye by'urukozasoni mu bice bisa naho bamaze kugenda birukanwamo, bari kugaba ibitero shuma. Ibi ndabikubwira uko FDLR yongeye kwirukanwa muri uyu mujyi. Turambuka umupaka nkubwire ibijyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi nongeye kwakira ikimeze nkaho ari message ikomeye cyane ituruka muri leta majoro y'igisirikare cy'u Burundi. Bisa naho abarundi bari kumenyesha perezida wabo ko ibyo ari gukora batabyifuza, ndetse ko nakomeza biri buze kumugiraho ingaruka ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu agiye kuba. Ibyo nabyo ndabifite ndi bubikubwire neza muri aya makuru. Yes, nibyo koko amakuru arasobanura byinshi cyane bigezweho aka kanya. Ni umutekano, politiki na dipromacy. Reka duhere hano ahitwa Puezero, niho hakomeje kugenda habera ibitendo bikomeye cyane nyuma y'uko aha Puezero higaruriwe n'ingabo za MA23. Hakaba hakomeje kugaragara ibisa naho ari operasiyo ziri kubera mu nkengero za Puezero. Ni operasiyo zigamije kwirukana izi ngabo zagiye zihahungira ndetse n'izagiye kumera nkaho zishaka kwiregurupa ngo zibe zagaruka kugaba ibitero ahangaha Puezero neza mu isantre ndetse n'ibice bihakikije. Ubu tuvugana abasirikare n'igisirikare cya leta ya Congo bagabweho igitero gikomeye cyane n'intare za Sarambwe ubwo bageragezaga kwiregurupa ngo babe bagaruka muri ibi bice. Ariko nanone ikintu cyatangaje benshi cyane, MA23 na twirwano bakimara kubacanaho umuriro babagabyeho ibitero, abasirikare bigiriye inama yo gufata bimwe mu bikoresho basahuye, ndetse nubwo byagaragaye ko aba basirikare bafite ikimeze nk'aho bagenzwa n'ubujura, kuko hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abo muri Wazalendo birukanka bafite amatungo magufi ndetse namwe mu bikoresho bigaragara neza ko atari ibikoresho bya gisirikare ahubwo ari ibikoresho byakoreshwaga n'abaturage basahuye aho bari bamaze iminsi barahungiye. Ibi biri mu byatumye MA23 itangiza iyi operasiyo ikomeye cyane yo gukukumba no gukubura ikura mu nzira abari kugerageza kwiregurupa bahungiye mu nkengero za Puezero. Ariko ibyababayeho ni ibintu bisa naho ari agahomamunwa. Abasirikare bagaragaye birukankana ibice by'ibikoresho, hari abari bafite n'amatungo magufiya, benshi bavuga neza ko yari yiganjemo ihene n'ingurube ntoya, ibibwana byazo, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Congo gutsinda urugamba n'ubundi bisa naho biba bigoye. Ibi ni ibyo basahuye mu baturage. MA23 ikimara kwakira ubutumwa bw'abaturage bakomeje kugenda bayihamagara bayibwira ko izi ngabo zahungiye muri ibi bice nyuma y'uko zirukanwe Puezero zibajujubije ndetse zikomeje kugenda zibasahura zikora n'ibindi byaha bitandukanye. Ubwo nibwo intare za Sarambwe na twirwano bahise bategura operasiyo karabutaka bise gukubura. Iyi niyo yabashije gukura mu nzira izi ngabo. Abarundi bakomeje nabo kunanirirwa kuri uru rugamba. Iki kiri gutuma ingabo z'abarundi zihura n'uruva gusenya, ndetse bigasa nk'aho MA23 iri kuzibasira ku buryo butandukanye n'izindi ngabo. Bisa nk'aho izi ngabo z'abarundi zagiye zigerageza kubangamira ndetse no gutambamira inyungu zose za MA23. Ni nayo mpamvu MA23 nayo itari kubababarira na gato, yaho iri kubafatira iri kubahonyora nk'uko byagaragaye mu mujyi wa Baraka. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo, murabizi, muri teritwari ya Fizi, ahongeye kubera ibitendo bikomeye cyane. MA23 n'abarundi bisa nkaho rutari buze koroha. Ubu tuvugana MA23 yamaze kwigarurira igice kinini cyane cy'uyu mujyi wari usanzwe kontrolwa n'igisirikare cya leta ya Congo. Andi ibi bice biri bimwe mu bice bikomeye cyane bibarizwamo FDLR nyinshi ndetse n'ingabo z'abarundi.
aba bose bamaze kumeneshwa MA23 iri gukora ikimeze nkaho ari ugukura mu nzira isa naho ikiriyaringa ibice yamaze gufata kugira ihashyire defense ikomeze kwa advancinga, mu gihe ingabo z'abarundi nabo bari gufatikanya bagaragaye basa naho barimo barasohoka mu mujyi ndetse abandi bahungira mu bice bisa naho byitaruye ibyaberagamo imirwano. Ibi byongera kugaragaza ko igisirikare cya MA23 gahunda gifite isa naho ari gahunda ikomeye cyane yo kwa advancinga. Abo basore b'intare za Sarambwe bakomeje gukora ibitendo karahabutaka ku rupfu rw'abasirikare bagera kuri 2 b'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Aba kandi urupfu rwabo rwamaze kugira ingaruka zikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali nyene cyubahiro Son Excellence Generali Valente nyine Ndayishimiye. Uyu mugabo ukomeje kuri koroza wamaze no kwitangariza neza ko we na Kisekedi ari mbiri azakomeza kumuba hafi kugeza igihe uru rugamba ruzarangirira. Benshi baribaza igihe uru rugamba nyine ruzarangirira mu gihe ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zihatikirira. Uyu mugabo ni ijambo yavuze nyuma yuko yarabajijwe ku bijyanye n'ingabo ze ziri ku butaka bwa Congo, avuga neza ko yiyemeje gufasha Kisekedi ndetse kandi ko atagiye kubihagarika, agomba kumufasha kugeza igihe uru rugamba rurangiriye. Ubu tuvugana umwuka mubi watangiye kumvikana ku butaka bw'u Burundi nyuma y'urupfu rw'abasirikare bakuru byamaze kwemezwa neza ko baguye mu mujyi wa Baraka ubwo MA23 yahagabaga ibitero bikomeye cyane ndetse ibitero byakoresheje imbunda zikomeye cyane zirasa amasasu y'urufaya 12 zakoreshejwe cyane BM24 amatanka y'intambara yarekuraga amakompura, biza gutuma abasirikare bakuru b'abarundi bari mu bayoboye ingabo z'u Burundi ziri muri ibi bice baza kuhasiga ubuzima nyuma yuko bageragezaga gusohoka muri uyu mujyi ngo babe bahunga. Ibi rero byateje ikibazo kimeze gite ku butaka bw'u Burundi hariya neza Igitega ahasanzwe hatuwe perezida w'igihugu cy'u Burundi, dore ko mu birometero bike cyane hanabarizwa n'ikigo kinini cya gisirikare. Humvikanye amasasu menshi cyane araswa mu kirere, bivugwa neza ko ari abasirikare bigaragambyaga basa naho batari kwishimira izi nkuru ziri kuva kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hakomeje kugenda havugwa ibisa naho ari ibishashi bikomeje kugenda byerekana neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi abasirikare b'iki gihugu basa naho batakiri kumwumva. Benshi bamushinja kubashora mu ntambara abatari biteze ndetse batapanze kurwana, akaba ari nayo mpamvu bakomeje kuwatikirira. Abasirikare bamaze kugwa kuri ubutaka bw'u Burundi mu by'ukuri ugiye gukora ibarura ugereranyije n'ibyo MA23 ivuga n'imirambo ifite ndetse nako n'imbohe z'intambara ifite n'imirambo yagiye igaragara, bisa naho hari umubare munini cyane ku buryo bisa naho icyuho cyatangiye kugaragara mu gisoda cy'u Burundi. Son Excellence nyiri cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi we ibi bisa naho ntacyo bimubwiye, yongeye gukomfirima yemeza neza ko azagwa inyuma ya Kisekedi. Bamwe baravuga ko uyu mugabo akoreshwa n'ibijyanye n'ubutunzi aherezwa na Kisekedi, ariko we asa naho abihakanira kure, agaragaza neza ko ari ugufasha umuturanyi mu gihe hagiye hagaragara ibisa naho ari zahabu zambuka. Bivugwa ko ari ibihembo byahembwaga uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse zimwe zikagenda zinafatwa zigakomwa mu nkokora. Benshi bakavuga neza ko mu minsi ishize uyu mugabo yari yagiye no kwishyuza amafaranga yaba yarasigawemo i Kinshasa, maze biza kurangira minisitiri w'ingabo ndetse n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo bamushinje ko yagiye abagira inama mbi zagiye zibaganisha ku ntsinzwi. Ibyo benshi bavuze neza ko aya mafaranga atigeze ayacyura. Ngayo gukorera igisoda cy'u Burundi n'ubu cyamaze kwinjira mu kimeze nkaho ari ikiriyo cy'aba basirikare bakuru bo n'imirambo yabo. Bivugwa neza ko iri buze kugezwa hano ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, kuko yamaze gufatwa n'ingabo z'u Burundi nazo zageragezaga guhunga iyi mirwano. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Reka twigire muri Kivu y'Amajyaruguru na aha twigire hano za Goma neza mu birometero bike cyane uturutse Goma, ariko kandi amasasu menshi yavugiraga muri ibice yumvikaniraga kure cyane bitewe nuko muri parike ya Virunga amakuru yamaze kumenyekana neza ko FDLR zamaze gusubiranamo, ku buryo benshi bavuga neza ko zarasanye karahava. Amakuru aremeza neza ko izi ngabo za FDLR zasubiranyemo nyuma yuko zitahuje maze ziza gucikamwe ibice bigera kuri 2 ndetse ziza guhangana. Ibyatumye MA23 iza kumenya andi makuru akomeye cyane y'ibirindiro bishya bya FDLR byateguraga kugaba ibitero hano hafi n'umujyi wa Goma. Ibirero byahise bitegura ama operation atandukanye nk'uko benshi bakomeje kubitangaza,
ay'igisirikare cya FDLR. Izi ngabo z'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufashwa na leta ya Congo zikomeje kugenda ziregurupa, ariko nanone zikaba zitangiye gushwana ndetse nazo ubwazo zikarasana mu gihe MA23 nayo iba itazoroheye. Ubu tuvugana rero hamaje kugenda humvikana ibisa naho ari amasasu yatangiye kugenda ahoshwa muri ibi bice. Reka twigire hano neza mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Uribaza ngo bimeze bite? Inkuru iravuga neza ko mu gihe uyu mutwe wa MLDP twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge zasomaga aya mazina y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa kuri ubu butaka, ibi ngibi byahise biteza intugunda, imyivumbagatanyo interine mu gisirikare cya FDNB. Ubwo ni igisirikare cy'u Burundi nyine. Amazina yasomwe namwe mu mazina menshi cyane yiganjemo urubyiruko rukiri ruto, abasore bavutse mu mwaka wa 2022 bafite imyaka 24 ndetse n'abafite 23 no biganje mu bamaze kugwa kuri ubu butaka. Inkuru ibaza abasirikare b'u Burundi niba koko bazemera gukomeza gutikirira ndetse no kugwa kuri ubu butaka nyine bw'iki gihugu cya Congo, kuko hamaze no kugaragazwa imirambo myinshi cyane. Ubwo umunyamakuru yanyuzaga kamera muri zimwe mu nzira nyabagendwa, kuri ubu ngubu zisa naho zitakiri nyabagendwa kubera ko imirambo y'ingabo z'abarundi igaragara mu bice byinshi cyane ahangaha, kugeza ubwo bamwe bemeza neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri uwabashyingura yacoka, ndetse bagasaba abarundi kuza gutwara amayiti zabo. Ubwo urugamba ruba rushyushye, abarundi bamaze gucanirwa, imirambo y'abasirikare babo isigara hano ku kibuga cy'imirwano. Ibintu bikomeza kugenda bibangamira abasanzwe bagenda muri iyi mihanda yerekeza Minembwe na Mikenke, kuko bavuga neza ko babangamirwa n'umunuko w'iyi mirambo y'ingabo z'abarundi. Ibi byose birakomeza kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga neza ko yakomeje kugenda arangara ndetse atita cyane ku bijyanye n'umutekano w'ingabo ze ndetse imbere mu gihugu, ahubwo agafata umwanzuro wo kohereza izi ngabo z'u Burundi hanze y'igihugu, ari naho zikomeje kugenda zigwira. Ubu tuvugana bapfuye rero harimo abasore bakiri bato ndetse n'abakamanda babo. Bivugwa neza ko aba bose imirambo yabo ifitwe na MA23. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiratangaza ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bavuga neza ko hatangiye kimeze nk'aho ari ukutumvikana, aho abaturage batangiye kurakara ku butaka bw'u Burundi nyuma yo kumva amazina y'abana babo bamaze gupfira kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibintu rero ntago byoroshye. Ikinshasa naho haravugwa igisa naho ari bombori nyuma yuko Kisekedi yakiriye inkuru ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yasaga naho yari yatiye u Burundi bitewe nuko oda yatanze y'ibikoresho bya gisirikare itaramugeraho. Indege rero ikimara guhanurwa, nyuma yaho bivugwa neza ko isatumizwa inama y'igitaraganya y'abasirikare bakomeye hano Ikinshasa. Bivugwa neza ko bagiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ibihombo bikomeye cyane iki gisirikare cya Congo kimaze iminsi kigira, ndetse aho bivugwa neza ko hashobora kuza kugira bamwe bakurwa mu nshingano ndetse abandi bagafungwa bashinjwa kuba bakorana n'umwanzi bahanganye. Iyi nama bivugwa neza ko Kisekedi ari we ubwe uza kuyiyoborera, ariko ni inama ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kumugwa neza cyangwa se ikamugwa nabi ugendeye ku batumijwe muri iyi nama. Ubutasi bw'igihugu cya Congo baravuga neza ko bushobora kuba bufite amakuru ko hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cyabo ndetse biganjemo bakuru bakomeje kugenda bakorana n'umutwe wa MA23. MA23 ikaba yaramaze gufata umuhanda werekeza ibice bigana mu bice biherereyemo abasirikare ba FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Congo. Kuri ubu urugamba rukaba rumeze nabi. Kisekedi yamenye amakuru ko intare za Salambwe ziri gushaka inzira iyo ari yo yose izerekeza mu mihanda yerekeza Ikinshasa. N'urugendo rurerure. Kisekedi rero benshi bakomeje kumugira inama yuko yakemera ibyo MA23 musaba, kuko mu gihe MA23 izaba yatangiye kuba ireba hakurya ihareba Kinshasa, ibi bizamugora cyane, azisanga yamaze gufata ubuhungiro kandi nta handi azahungira ni mu Bubiligi, maze iyi ntebe yicayeho ikaza kuba yafatwa n'intare za Salambwe. Ibi rero benshi bakomeje kugenda babivugaho ndetse bemeza neza ko Kisekedi akomeje kugenda ashya ubwoba. Ibi nibyo byatumye atumiza inama y'igitaraganya
gihamya ya Ihita majoro Kinshasa. Na n'ubu bivugwa neza ko inama zikomeje kugenda ziterana za hato na hato, asaba inama ndetse n'ubufasha ubwo aribwo bwose bwamufasha kugira icyo aganira na MA23. General Sultan Makenga bivugwa neza ko noneho ubu yaba yakiriye telefone bwa mbere iturutse kwa perezida w'igihugu cya Congo Kisekedi kugira ngo babe baganira, ariko ntabwo turamenya ibyo uyu mugabo yasubije Kisekedi wari warinangiye ndetse yaranze inzira z'ibiganiro zarageragejwe inshuro nyinshi, ibiganiro bya Washington, ibiganiro by'Doha ndetse no mu Busuwisi, ariko bisa nkaho bitari byaratanze umusaruro. MA23 yakomeje gupushinga, ibi nibyo bivuyemo umusaruro w'uko Kisekedi yamaze guca bugufi ndetse akaza kwemera ibyo asabwa. Kivu Republique, leta ya MA23, Kisekedi wari warakomeje kubyitambika, bisa nkaho byamaze kugenda bishyirwa mu buryo ndetse byamaze kugenda byemezwa. Ubu hasigaye gushaka ibimeze nkaho ari ibyemezo ndetse n'abashinzwe ubusugire bw'ibihugu bakaza bagakata imipaka, dore ko iyi leta izabihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, uburundi, ubugande, Congo yisanzwe nyine nkuko bigenda bigaragara, ndetse n'igihugu cya Tanzania nkuko bigaragazwa kuri mapu, ndetse kuko izaba ikora kuri Tanganyika. Ibintu rero bisa naho bitoroshye, ndetse Kisekedi yatangiye kujya kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane. Amahanga akomeje kureba icyo ari cyo cyose cyagarura umutekano mu burengerazuba bwa Congo, nubwo benshi bagiye bavuga ko Kisekedi yavuniye ibiti mu matwi, ariko benshi bagiye bavuga neza ko nanone atazasuzugura amasasu n'igitutu gikomeye cyane kuri Kisekedi, nibyo bitumye yemera ibingibi. Ubu tuvugana hatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ikimeze nkaho ari idarapo rya Kivu Republique rigizwe n'inyenyeri iri mu bara ry'umuhondo ndetse n'umukara nkuko rikomeza kugenda rigaragazwa. Benshi baremeza neza ko iri rishobora kuzakoreshwa, ariko nanone hari n'abagenda banugwanugwa irindi darapo rishya, ariko hakanavugwa indirimbo y'igihugu ko byose byamaze gutegurwa. Benshi bibajije icyatumye MA23 ishinga igipolisi n'inzego zikomeye cyane zitandukanye z'umutekano. Benshi bati inyeshyamba zigira igipolisi n'igisirikare ndetse n'uburyo bw'imiyoborere bumeze gutya, bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Ibi rero byamaze kugaragazwa mu gihe MA23 yo yakomeje kugenda isa naho yari yarabiteguye kera. Kisekedi we yamaze kwisanga mu mutego, yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki n'intambara, n'ayandi mahitamo yari afite. Kugeza kuri MA23 ibyo yarwaniye, ibyo yakobokeye, ndetse abasore bakaza kugenda bamena amaraso, bisa naho biri kugenda bigerwaho. Nubwo benshi bavuga neza ko Kisekedi ashobora kuba ari amayeri, ariko bavuga neza ko nta mayeri ashobora kuzana muri ibi ngibi bishobora kuba bigiye kumukoraho. Ubu tuvugana MA23 yashinze ibirindiro bishya mu birindiro yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice yategetswe, ndetse MA23 kandi ikomeje kugaba ibitero bitandukanye mu bice bikurikira: ibice nka Kisangani, ibice bya Warikare, ibice bitandukanye bivugwa neza ko ari aho iri gushaka inzira ndetse n'aho izajya inyuza ramforo cyangwa se ubufasha mu gihe yaba yatangiye ibitero byerekeza i Kinshasa. Benshi bakemeza neza ko kugeza ubu ngubu rero aho amasasu ari kuvugira hose Kisekedi yamaze kuhamenya, ndetse ari nayo mpamvu abamugira inama bamubwiye ko agomba kwicara ku meza y'ibiganiro maze akaganira n'umukuru wa MA23 by'umwihariko ukuriye igisirikare Generali Sultan Nziramakenga Emmanuel. Uyu kandi akaba ariwe warakomeje kugenda avuga neza ko gahunda ari ugukuraho leta y'abaginga. Leta y'abaginga yavugaga ni leta ya Kisekedi, kuri ubu ngubu rero itangiye no kugenda isa naho iri kumanika amaboko. Nta wari witeze ko Antoine Felix Kisekedi Chilombo Facibeto, uyu wagiye urahirira kenshi ko atazongera kwicarana ndetse atakemera kwicarana na MA23 ku meza y'ibiganiro, kuri ubu benshi bavuga neza ko guhinduka kwe bitari bitunguranye. Abamuzi bavuga neza ko avuga ibintu asa n'uhubutse, nyamara nyuma bikazarangira yisubiyeho. Kuri ubu rero byabaye komprime. Uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Congo ashaka ibiganiro by'amahoro, kandi ibiganiro bitagamije guhagarika intambara gusa, bigamije guha MA23 leta yigenga kugira ngo abakongomani yaba bari muri Kivu zombi ndetse n'abaturuka mu bindi bice bongere kuba bagira amahoro ndetse n'amahwemo. Imyigaragambyo irakomeje mu bihugu bitandukanye bamagana Kisekedi, mu Bubiligi ndetse no mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hose bakomeje kugenda, abaturage benshi b'abakongomani bahari bakomeje kugenda basa naho bamagana Kisekedi mu buryo bweruye, ndetse baririmba indirimbo zivuga neza ko yakabaye areka kurimbura abanyamurenge. Ibintu rero amahanga yose yakomeje kureba, akareba agasanga adashobora kubyihanganira. Bisa nkaho Kisekedi yamaze gufatwa nk'umunyamafuti ndetse nk'ukora ibyaha by'intambara
y'intambara, akaba niyo mpamvu yemeye ibyo yasabwaga yari yamaze kwinangira mu minsi yatambutse. operasiyo kirimbuzi, operasiyo uruziramire, operasiyo idasanzwe y'igisirikare cya MA23 ni operasiyo kandi yakozwe mu buryo benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya MA23 uburyo cyayikozemo ari uburyo budasanzwe, ku buryo bisa naho bizagora uwo ari we wese uzagerageza kongera gukora ubu buryo, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta y'u Burundi bamaze kwararikwa mu bice bya Irundu, niho hamaze kugaragara imirambo irenga 62. Ibice bitandukanye byerekeza Puezero, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bo imirambo yabo ntiyabashije kubarwa kuko ni myinshi, yivanze n'abawazarendo bo bahatikiriye cyane. Ibi byose byabaye nyuma yo kugisirikare cya leta ya Congo cyari cyamaze kunoza umugambi n'ingabo z'abarundi, igitero gikomeye cyane bari bagiye gukorera iminembwe neza bivugwa neza ko cyari cyo kurimbura ndetse bagatsembatsemba, maze abatuye minembwe bakaba amateka, n'izi ngabo za twirwaniho zikameneshwa tombe igahita iba. Ariko ntabwo byabakundiye cyane, intare za Sarambwe zaje kwifatikanya n'amadu babasha guhagarika iki gitero, ariko kugihagarika ntibyari bihagije. Aba basore basa naho bari bafite umujinya udasanzwe, bakubita batabariye, bakubita babaga, bakubita bakuraho, ndetse basa naho batanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Congo n'abarundi. Ubu tuvugana imirambo irimo iragaragara ni myinshi, amaraso ni menshi hasi, ibintu birakomeye. Abasirikare b'abarundi basigaye basimbutse kuri uru rupfu cyangwa se kuri iki gitero babashije kwirukanka amasigamana, na n'ubu baracyatorongera mu baturage, aho abaturage nabo bari kubaha induru kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare bakagenda bikinga ku tundi twenda babonye kugira ngo babashe kuba babona agahenge. Ariko ibi ntabwo bihagije, ni inkuru ikomeye cyane yaje kuvugwa ubwo wari uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi yaje kwicwa rugikubita, ibyaje gutuma communication ndetse n'abakamandazi bari kuri front line baza kubura oda cyangwa se ubaha amabwiriza mu kugerageza gukora ibyo bashaka, ndetse bisa nkaho nta communication, niho byaje kuzambira abarundi abadede, mbega ngo baracucumwa. Niki kiri gutuma leta y'u Burundi, leta ya General Evariste Ndayishimiye ikomeza gutsimbarara, igakomeza kurunda abasirikare kuri ubutaka bw'u Burundi, mu gihe mu by'ukuri babona neza ko bisa naho byagoranye. Benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi ibyo kiri gucamo ubu ngubu bisa naho ari ibintu bitigeze bibaho. Umubare bari gutakaza ni mwinshi cyane, bitandukanye n'ikindi gihe. Ibi rero biraza kugenda bigaruka kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, Son Excellence, wamaze gusa naho yerekanwa nkaho ari umwe mu bantu bakomeje kugenda batikiriza izi ngabo kuri ubutaka, bitewe n'ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubu tuvugana amabaraks atandukanye y'ingabo z'abarundi ku butaka bw'u Burundi, benshi bakiriye inkuru ariko bumva ko ari ibintu bidasanzwe. Bivugwa ko aba basirikare batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo mu buryo bwa discipline, imyigaragambyo bari gukora si yo kujya mu muhanda cyangwa se ngo barase mu kirere, ahubwo benshi bavuga neza ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kumenya ukuri ko bacuruzwa kuri ubutaka bwa Congo. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Congo Kisekedi nawe ubu asa naho yicariye intebe ishyushye, kuko imipango yose yamaze gupfuba, dore ko yari yamaze kuzuza umugambi n'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa nazo ziri mu zaguye kuri uru rugamba, izo bise P5 bashaka guha igice cya Minembwe ngo bakazajya bagikoreramwo imyitozo bakakigiramwo ibirindiro, ariho bazaturuka bajya guhungabanya umutekano w'ibihugu bitandukanye harimo ngo n'u Rwanda, nubwo bisa naho bigoye. Igisirikare cya leta ya Congo rero ni kimwe mu cyatakaje abasirikare benshi cyane muri ibi bice, niho benshi bavuga neza ko ibi byo gutakaza ku ngabo z'u Burundi na Congo byari bisanzwe, ariko abaturage bo ku butaka bw'igihugu cya Congo batangiye kuvuga neza ko ingabo z'abarundi n'ubundi zashiriye hano, ibisa naho batangiye kugenda babyishimira ndetse bazishima hejuru, aho bazibonye bakomeza kugenda bazishotora. Gusa ibujumburaho bisa naho bitoroshye, perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuza gutanga ubusobanuro buhagije ku bijyanye n'aba basirikare b'igihugu yamaze kohera mu mirwano, maze bakaba bakomeje kugenda bahashirira. Ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyamaze gutakaza ku buryo bukomeye cyane Sukhoi 25, ariko tuvuga ko iyi ndege itatakajwe n'igisirikare cya leta ya Congo gusa, ahubwo na leta
leta y'u Burundi yamaze kubihomberamo ku buryo bikomeye cyane. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze guhomba byinshi cyane, kuko iyi ndege nk'uko nakubwiye yari indege y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bitewe n'uko indege za Kisekedi nyinshi zagiye zihanurwa, izindi zikangizwa ku buryo bukomeye cyane zidashobora kuguruka mu kirere. Ubwo ndavuga indege zo mu bwoko bwa Su-25 uretse amahelikopteri amwe yo mu bwoko bwa Apache n'amadrones, nta ndege kirimbuzi Kisekedi yari asigaranye nyuma y'uko yatanze oda ashaka gutumiza indege 3 nk'uko byagiye bitangazwa zo mu bwoko bwa Su-25, bikaza kurangira aho yodarinze ku ruganda rw'intwaro mu